Oganda mawuok e boma ma Kisumu koro ywak mokalo kaluwore kod nok noendo mar mafuta ma itiyo godo e nyamburko kanyakla koda ka apiko. Mae osekel kod achiedh nadi ne jogo eko ma bende sani koro wacho ni pok gineno ka gintie koda kamano endo ma en fuel ma oromo kata mafuta ma gitiyo godo e wechegi mag tich. Kotelnegi kod migosi Kefa Samuel, jo bodaboda ma Kisumu go eko yango ni yudo koro mano endo mo tek ahinya kuondego eko ma bende iusogie, ma bende ne giwacho ni koro chuno ni jomoko nitie manyaka golo mana asoya kuondego eko ma iuse mo eka koro giyud mano endo mo e kinde ma gidware. Bende ne oyango ni gisebedo ka koro giriyo e kuondego eko ma iuse mogo eko, ka koro moko kuomgi bende nindo nyaka kuondego ka girito nyaka chop giyud mano endo ma en mo gidhi nyime kod wechegi mago eko mag tich. Adak Kisumu kae to wasechandre ne wach fuel ne makoro okadhorego. Mae fuel station mar adek. Nadhi Mamboleo, wachopo fuel orumo, wadhi Total, Busia Road, onge fuel. Kae wan fuel mar adek. I've been here for the last 1 hour, osekalo 1 hour gi nus. Onge kata dalili ni wadhi yude. Line to bor kaka ineneni. Koro enana kuno ko bajire dele gin mana gigeno ni fuel biro biro gi onge gadier kata biro kata gina jire dareda in bora ndo ka jire biro dareda idhi yude ok idhi yude kata ka koro te gimed beche kubed mantie ok ni beche normal ba frustrate wadwa kata no wadhi dala ok nyadhi dala. Asante. Kwa majina naitwa Ruben Moi, mkaji wa Kisumu. Naendesha pikipiki. Nimeendesha pikipiki kwa muda wa miaka 13. Mimi ni mkaji wa Kisumu. Sana but sijawahi ona kitu kama hii kwa maisha yangu. Kwa sababu unajua tumekuwa na shida ya mafuta the last 2 weeks. But kwa leo imenifikiza mwisho maisha. Sasa hata sijui nitafanya nini. Maana juzi nilikuwa natafuta mafuta, nikatafuta pande zote za Kisumu County but sipati mafuta. Unaenda na unaambia mafuta imefika but kitambo ufikie mafuta unaambiwa imeisha kwa sababu watu ni wengi. Sasa kama juzi nimeamka asubuhi nikaenda kutafuta the whole day mpaka jioni. Hiyo jioni nika extend, nikasema labda nitasapata usiku kwa sababu usiku sometimes petrol station inapatiana usiku. Hapo nao sikupata. Hilo nikaamka nikaendelea tu kutafuta mchana leo. Nimeamka kitu kama kutoka petrol station nilikuwa na hapa ndani huko Total. Nikaambiwa hawapatiani mafuta. Sasa kutoka hapo nikatoka nikaenda Nyamasaria. Nyamasaria tena Wales wakasema hawapatiani mafuta. Of course mafuta iko lakini hawapatiani. Juu wetu waliniambia mafuta wako nayo kwa store. Wakasema lazima waongoje mpaka tarehe 15. Mafuta ikisomwa, budget ikisomwa ya mafuta ndio watatoa. Huenda itapanda ndio watatoa hiyo mafuta. Sasa nauliza mimi kama mimi mwana bodaboda tutaishi namna gani? Hii sekta ya pikipiki tumehangaika sana tangu wasema ya kwamba mafuta yanaanza kupotea. Na Mr. President akasema ya kwamba mafuta amesign, mafuta itapatikana. Tangu Mr. President Uhuru Kenyatta tangaze, mafuta sasa ndio ikakuja ikapotea kabisa. Tumehangaika kabisa. Mafuta unaweza tafuta unaambiwa iko bandani, unaenda bandani hakuna, unaenda Kibosi hakuna, unazunguka hadi unachoka, hata kukula uwezi kukula. Petrol station imekuwa ni mahali pa kulala. Tunalayangisha pikipiki hapo, tunalala hapo. Wengine wetu tunafukuzwa hapo kwa petroli kama watu waizi. So tungeomba serikali yetu ya Kenya itusaidie, iwachilie mafuta. Hiyo ndio chakula ambayo mwanabodaboda anapata. Hiyo ndio mama, hiyo ndio mkate wa kila siku. Hiyo ndio jinsi tunavyokaa katika Kisumu hii na Kenya mzima. Wanabodaboda hawana mafuta. Waachilie mafuta, wanabodaboda wapate mafuta, biashara iendelee.